पत्रकार छवाजी जिनेवा पत्रकार छवाजी आले तिनी जिगु खेले निभाले आले तिनी जिगु खेले निभाले जिनेवा पत्रकार. The two-day International Mother Language Journalist Conference in Kathmandu has concluded very fruitfully. We discussed many things in this historic conference. The two-day International Mother Tongue Journalist Conference organized has been concluded with issuing 7-point resolution in conference talking about capacity building of mother tongue journalists and promotion of mother tongue journalism. पत्रकार छवाजी जिनेवा पत्रकार छवाजी छवाजी जिनेवा पत्रकार छवाजी जिनेवा पत्रकार छवाजी आले तिनी जिगु खेले निभाले आले तिनी जिगु खेले निभाले जिनेवा पत्रकार छवाजी जिनेवा पत्रकार छवाजी नेवा पत्रकार राष्ट्रिय गबु जिनेवा पत्रकार छवाजी जिनेवा पत्रकार छवाजी आले तिनी जिगु खेले निभाले आले तिनी जिगु खेले निभाले जिनेवा पत्रकार छवाजी जिनेवा पत्रकार छवाजी पत्रकार छवाजी जिनेवा पत्रकार छवाजी आले तिनी जिगु खेले निभाले आले तिनी जिगु खेले निभाले जिनेवा पत्रकार छवाजी जिनेवा पत्रकार छवाजी छवाजी जिनेवा पत्रकार छवाजी जिनेवा पत्रकार छवाजी आले तिनी जिगु खेले निभाले आले तिनी जिगु खेले निभाले जिनेवा पत्रकार छवाजी जिनेवा पत्रकार छवाजी नेवा पत्रकार राष्ट्रिय गबु रुपाया नितिन लुगु थोलबु छसा जुया ठोगु जिगु साला मै तात सकले चाइ हजु उली दिसला कछि पला लबु केनेका जिगला छवाजी
पत्रकार छौ अझै